kuyachisa emoyeni yetu kwengwanwami solo semoyeni ngakithi kuyachisa singethi emoyeni yetu kubuhlungu emoyeni ngakithi kuyachisa emoyeni yetu kwengwanwami solo semoyeni ngakithi kuyachisa singethi emoyeni kubuhlungu emoyeni. Whether you are broadcasting kumbonga into leyo zasala ulayo kuphela. Don't never be employed by anybody. You have got a head, you have got indlebe, you have got all your five senses. Think and make sure ukuthi kule nto ezakwenza uphile. This is why you don't have ama-inventors in Africa, because umuntu uthi ngazalelwa ukuthi ngikatshe. Liabuya ngo-1980 you don't win the elections. Now when you are looking back ubona ngani izaphu yaphambanisa ngapha. Uyabona into yokuqala abantu they must know ukuthi lo into abayenza ukuthi akuyini. Ngoba i-struggle lesasilaso sasicombine i-destruction ye-colonialism, le destruction yama-classes. Yikho ke i-struggle esasikhona esasivele siloko siqakatheke ukuthi sihambe siloko sicontinue sisiya phambili. I-struggle esama-classes ukuthi let us destroy ama-classes la, ngoba akekho umuntu ongadla umganu omkhulu odlula wabanye. Into esasiyilwela iqiniso eliqondileyo ukuthi i-natural resources zalapha azibe ngezabantu abaningi abayibona abazisebenzayo, izakhamuzi lezisebenzi. Ngaphandle kwalokho njengoba khathesi sokukhona abantu abadlayo, they are very few, they are enjoying abanye i-situation lekhona ukuthi idola liyawa liyenzani, bona vele abakuzwa ngoba baphakathi kwako konke. But unless and until abantu bafunde ukuthi they are a class against a class, avela akulanto engalunga. Kumbe uyafuna kumbe kawufuni kawusozulunge, ngoba labana abantu bona bahle bathatha i-army lana lamapholisa lama-CIO lama-prison to safeguard into abayifunayo. Bekuthi uyakhuluma bekutshela ukuthi nasakhethwa ngabantu, they don't recognize as umuntu. Ungathi uyazama ukudemonstrate, you will never demonstrate because they are going to suppress you using the state machinery. Kulapho abantu abarongo khona. Whether if this state machinery nxa ungayinanzelelanga kuhle, anybody who comes to power uzayisebenzisa i-state machinery le as it is, iyayithatha injalo ebese ilungisa ukuthi idefende lokho akufuna wena, whether isichamisa, whether ngumgabe kumbe ngumnankagwa kumbe ngubani okhona la ongaze uzwe kuphela engakhulumi ukuthi yena i-defense ama-interest of i-majority of the people abayizisebenzi ezakhamisa, and including yonke into yakhona ihlionakali, because we have got so many people who claim to be educated. Abanye bathi bangodokotela, abanye bathi bangama-physician, abanye bathi bayilokhu, but they are not, it is not true. Khathesi we are running short of medicine. Lokhu kuthiwa kuyilokhu isihlahla ngesizulu yimithi, ngesishona mithi, kube le mithi imthikazana, imithi emincinyane. That's where we get medicine. But why do we always look to Europe, look to East, look to... Why can't we take sense yamaphilisi nalala ihlahla zona lezi? Okwenu yikugebha igolide, ungalikhupha kumele ulithengise, kawusoze ukwanisa ukwenza yona iringi. Into eyenziwa ngumuntu omnyama kuphela e-Afrika umtshina wedobi.
the whole of Africa. Ama-Africans kafundanga i-education which they were given, i-education ukuthi basebenze, not ukuthi benze. Khathesi ngiyezwa ngathi bazama ukuthi hayi abantu i-education kumele ngathi yenze, but ayisiyo. Ilokhu iyona liyane weSmith ukuthi kumele ubazi izikela lama-wardrobe lalokho. Thina sifuna we must have our children abafundeleyo babe ngama-inventors. Invent so many things. Ungazafa wavuma ukuthi wena ungathi wafundele sokumele uyeqhatshwa. Uqhatshwa ngubani? Abahuquluzi benotho amakhiwa wona ngokwabo, they've converted a physician, ama-lawyer, ama-priest, lama-artist, ukuthi bebe ngama-laborers zabo. They are there for i-wage labor. And nxa ungangena ku-wage labor, you are a problem. Asenzeni izinto sidlenini sisuthi imali lokuthi ayimali kuyakhathaza. Ngoba uzatshona uqoshana lephepha omunye umuntu elokhu ethi liwili ukuyimali iphepha lakho leli. But nxa singaba lokudla okuningi sisebenze, everybody asebenze, each and everybody who's not lame akasebenze, even labantu abagogekileyo. Akula muntu ukuthi akasebenzi, uthi awuyisilima ngokunjani. Asisebenze nini? Into yakuqala esiyifunayo kumele sidle, sisuthe, sinathe amanzi aclean, sithole indawo zokulala. Ukuthi uthole zonke lezi zinto you must work. Ukuthi ugoge kumele usebenze. Abanye abayenza icotton, abanye abenza imchini. We must make machines which makes other machines. Siyabe sesikwanisa ukuthi singabantu. Okwathi we are going to remain as slave, ama-slave wage. Siloko sithola nani slave wage. Kumbe uyafuna mba ufuna. Kumbe ungene ulama-degrees amangaki. Uzathi wena hayi ibone ngathi iyahola. Awusoze uthi hayi mina sengi-right andisayifuni le mali yakho. Ngoba bakunika imali ukuthi wena uyenze. So Mtara, ngo-1980 lapha na wena after independence yabotshwa, akusitshela ngakho. Wabotshwa njani? Mina ukubotshwa kuthe sokungathi kuya kwi-integration. Ngathi hayi Masuku lo Dabengu. Lami mani ningene phela kwi-integration ukuthi ngiphuma lapha ngambe ngokoporo lami ngithola kwi-pension. Bathi wena uzakhangela ama-properties eziphi. Anti awazi ama-properties eziphi. So wena wawukhangela ama-properties eziphi? Ngawakhangela kodwa nyamana akakhangela ngokucele sometimes. Ngibona sokuchisa wayike. So wena wawukhangela yaphi? Ama-properties eziphi. Yikho ngiyakubuza ukuthi yawazi na. Ungasitshela ngawo. Leli plus leli lise-Follows Road. Woodcliff. Ilaleli kuthiwa uSihobe sebathatha ngoba i-Ascot kuzobuya i-Netram, kuzobuya ihotela le i-Customs, kuzobuya i-Hampton eseGwebu. Umnanka kwase bafaka izakhamuzi bathi bona baza sinikele inye iplazi kumbe sidinge sithole elinye inyamazana basinike. So sisemaplazini lapha before that singakalokuzi singakangena emaplazini. Mina ngafikela eGwayi ngisuke eZambia. Ngafika eGwayi ngahlala ngasuka ngabuya ngazohlala eBread akwamalanga nyanyana ngasuka ngazohlala eMpopo. Ngasuka lapho sahlala eWulendile. So izanu yayisibhizi ukuthi yona isifuna ukuthi abantu bekwe-integration and ifuna izikhali. Thathi izikhali sezithathwa. So amagorilla of course kwakulosoneni lwana okavoti lo Bithwele eGwayi le. USoneni waye evele esezinathela utshwala lamakhiwa. Kanti I think ngama-CIO. Sahamba sanatha ihotela lana eGwayi River Mine Hotel. Sasanatha khona.
kule thebuli esuka lapha isiyachaya lapha ukudla okuchiyeneyo ukuthi uyathatha mpishana ngesipuni ngoba ungagcwalisa isipuni uzathola ukudla okumnandi phambili wehlule ukuthi uyafaka ekucineni kwakhona ngale kule India utshwala ngapha buyabuya bona bathatha amaresiti amasiyayona kulapho sonini waqalisa khona ukuthi hayi lo nyaka sizangena ejele labonkomo anti yabona indaba so izikhali lezi izikhali zazikhona of course lapha kumele ngiyifake ngendlela lapha nje ngoba izikhali lezi kwase kuhlanganiswa ke izandla lezipra lapha eNtumbane kodwa bebelele lezikhali ezincinyane ngale eGwayi kwaba sokusiba lama activities ngobantu bayesebonile enye imbobo abana bayihambisa ku Ascot enye yahamba ya khona le phambili kumbe kungaphi khona enye kuthiwa yatholakala yena eWulendi hayi eWulendi yala la leGwebu enkambeni yamankazana lenkambeni yama la yona le plus lethu mina samtshela unkomo ngathi before that ngathi asishayeni izanu lenkomo imbombo sesiselayo komo wathi abantu sebafaka kuyo kodwa uqala wathi nanso dabeni nanso masuku ngoba sasihlangene lonkomo dabeni ngalomasuku uGilbert elami loTholjana ukuthi izikhali sezihamba abantu ke basebethatha ke imbombo bafaka lapha yakhona ukuthi ngikutshele lami ukuthi yaya ngavela uyakwazi ukuthi ya ngoba ukhona sithe ulini engaphi ngapha kubokhezi sakubalela le imbombo yonke le abanye imbombo yakhona angikwazi ukuthi ingaphi ngoba imbombo ye-Second World War ilokhu idojwa namhlanje but ethi impe yaphela izolo ungakhulumi nxa uthole nje imbombo vele ukhona kumele utholakala imbombo yabamningi kakhulu la khona le kuzanu kunjalo so abantu yabona bafihla imbombo ngoba la izanu yayifika into eyibona indaba yiko ke sokuvusa ke sokuvuka umsindo la ngenxa kaNkala owatshotshozelayo amakhiwa abesesayidini lezandla kodwa izandla yabaleka yagcwala ngapha ebread okunye kwabanga ubukhuluma ngani kwami awuthi kubotshwa kwakho suke no ayikhona la so sitele hela kwabotshwa khona lapho mina ngase ngangihlala sengihlala eTown ngihlala khona bakubulawa eTown ngemva kwe iwetelelana ukuthi ayine ku-Third Avenue hayi le isitayisi litayini na ungena nje eTown uyequmeni ubese siya kuyo isisi ngihlala ngemva kwesisi so kwase kufika ku-Coronera lapha kuthi yena mpofu bangibopha bathi bembophile bangihambisa e-Rose Camp bathi mpofu abantu kabasachami kuhle lapha ezindlini amathoyilethi aphandle la asembobhe khona so la ukhanya ngathi la uyayazi imbobho ngathi kurinda ngiyibonanga imbobho angiyazi babengithatha befika bengivalela e-Central ngahlala over 30 days khona sengiyi-customer sengibonile yonke into lami ukuthi hayi lapha kuyadlisa beke bengikhupha umfana lo umatuna nguye wayengikhupha engiye eBhemi Gwayi umfana esishoneni watrainwa izipho ukhona lipolisi saphuma upolisi sekupentsheni isiphikiswe so kude kunjana-ke
kwasekuthi akufunakala izikhali ngase ngihamba ke lo Kurene wathi lapho cabangela khona ngathi angaze kule ndlela njengoba sahlala ngamthatha ku Kurunera le support unit sahamba sakhona ngale ngabaqondisa esitetheni ngathi ngicabangela la ilanga lalichisa sokunguSeptember bagebha bachona mina ngilele emthunzini womphafa usehlumile Kurene uthi akula luthi laba mpofu ndikulapha engicabangela khona manje uthi ngithathe whether ngiyakwazi ngangikwazi kodwa ke angikwazi ngoba kanzange ngimtshelise yiko ngithatha lapha ngizovalevalela lapha sasesithatha siyarara siyajoyina labo Dabengu sekungumgabe lapho nto bafika kwathi singama-dissident hey lokhu lalokhu savalela ichikurubi sisechikurubi laphana ama-sales nje sechiyene umasuku nguye wavalelwe nguye koDabengu baqala bese kuma-death cell labo Thodlana lo Gilbert mina ngaba ngale labanye bazojoyina uSteni labo bachaywa kakhulu kwabanjalo kodwa siphakathi sokuthi lokho sihamba sisiya khona le siya remind baza bagcina sebesiremindela ngaphi eprison bebuye bona befike behlale laphana bethi remind kutawela ngaba nisukuma ngathi why le remind day kade kusheda ukuyini bathi lathi siyathunywa ukuthi sizoremind basukuma laphana ebenchini manje laba abakithi oHadeben company bathi no mpofu sizayenza sifele ejele ngathi siphakathi ejele kanti lithi singa siyafela ejele njani nasifakathi sizama ukuthi sidilize le into ukuthi remind uchokucho kanye sahlala abanye babe ngathi baphuma sesikenta laphana siyaphuma kuthe lami kwelinye ilanga ngizwa nyabizwa tefika kodwa ulungisa impahla zakho uyahamba ngathi nyanga wathi yakini okwephi umnyaka lo sokukathesi phela 84 kodwa bengabachiya phakathi bangikhupha bangithatha ngemoto bangishiya ema-ofisini ezapho bathi bengishiye ema-ofisini ezapho ukangikhuluma bangishiya before that ungikhumbuze ngami ukuthi bangishiye ema-ofisini ezapho ngiqedise lapho but before that kwasekufika o-investigating officer uMr Arnold Ikhiwa lithi mpofu izikhali nithi hayi izikhali mina uthi uyazi ukuthi nxa ungasitshela ngezikhali lezi kumbe ubethelela uDabengu lo masuku siyakunikisa amasaka emali nomsebenzi lombhobho ngithi uyabona ke Arnold imali ngiyayifuna too much konke lo msebenzi manje iproblem ukuthi izikhali angizazi wasebiza usisile ukhona la ekhaya wayesekhona Toma sisilo Sisili kodwa nje amazili maze sisili nokuphikizesa lapho khona nje hayi saphumezisa usendlini yakho umuntu ezapho igerilla so uzisiya uthi oyambiza sisile lapha ufika nje sisile umtshela iqiniso ayithi lapha nyamthreaten usisi uthi vele kahle wakhuluma usisi angizwisisi abe sesithi yena hayi ngiyamtshela iqiniso akakhuluma u-Arnold bese uyamethusela asatshela ngathi hayi mina ntakutshela iqiniso ufuna ngikhulume ngithi kusukela lapha nathi uyakwazi senza ukuhambisa ebantwini bezami ngathi yebo wathi uyakwazi bayenzani ngithi hayi ngiyakwazi babulala njengoba lapha nokuthi yonike amaqhuba lamaqhuba imali
Khathesi usungihambisa ebantwini ufuna ukuthi ngiyambulala. Hayi, akulandaba. Hayi bese sisuka-ke laphana sengiphuma laphana ngibe sengithola-ke ngiyakushiya ema-ofisini yeZAP. Ngisuka laphana ema-ofisini yeZAP ngalaliswa kwelinye ilokishi kangilazi lakamhla. Banginika i-1 beer, 2 beers, ngathi ngadakwa. Ngalala. Bavuka bengithatha besiyangifaka ebhasini. Kulapho engakhuluma khona isishona indlela yonke ngaze khona isindebele sengiquchakayo. Sengiquchakayo. Ngale ejele sasinatha sibili whisky. Dabe ngasizinathela anti uma sokukanathi but udabe ngase ungabuya kube right. Ingena iwhisky ababoni phela abantu. Fike uyanikwa amagadi la nike njalo kuze kuzofika. Kodwa ke yabimakiwe ukuthi hayi ayila lutho idrink le ilo lutho. Xa ufuna ukubona ukuthi ungakwenza khona uyathatha i-whisky yakho uyifake embodleleni engalalutho emazowe. Andiyako umixe i-mix yakho kube right. So uthatha imazowe entsha elolutho uyifake emanzini atshisayo. So kukhuphe isivalo lesiyana sovala lapho isindi. Bona siyamaka kopha. So nginike eminye imazowe njalo nje. Ngisefika ngikhangela imaka akula sesinatha beze sesihlabile. Ngathi ikho khona njalo. Umbuzo ungawubuza yena. So wena uhambe empini wathwala nzima namhlu lapha uzwa njani? Akula nto engingayizwa mina iproblem yami ngathi ngabona ukuthi abantu kaba right. Bona labo abantu esasilabo ngathi kaba right ngani? Ngenxa unkomo wathi ngihamba ngilengile ngisiyale ndinga imbhobho yami. Selifika lapha selifuna ukubulalana ngembhobho yami ngenxa yemali. Lahlela imbhobho yami lapha babelahla so abantu imbhobho. Kocho. Ngathi mina ngambatshela ukuthi imbhobho le ngiyokudefenda khona lokho elakulwayo ukuthi alikutholile. Kwakufanele ukuthi imbhobho lonke avele lingayisarendi. So ukuthi abantu kabangene ku-National Army ilena ibindlela yokuli disarma ifike ngale balifake enye ipoison. Selidefenda ke kathi selingabantu babantu njengamasotsha wonke lo wabonayo. They are being given peanuts. And ba defender bakushabe kubulala kulacala. Ezilongo uhulumende lo okhona bemdefend uyabanike enye imali. It doesn't matter ukuthi ngubani. Mina ngifuna uhulumende ukuthi abantu bonke ngamasotsha. Ngamasotsha abantu bonke baza trainwa itayini youth service. Yona liyana batrainwa utrain uhlale endaweni yakho. Ukuthi alana sithi sitrain esileli lapha sikwazi ukuthi amarethe ingali abanye ingali iyazi yagada ngezenu lina abantu. Ngoba ngaphandle kwalokho kamela kube lali army eza kuta ivikele lina. Hayi ivikele laba babusayo. I-capitalism is camouflaged. Yikubona kule East and West. Abafuni ukuzwa ukuthi wena ukuthi hayi izinto lezi ngezethu, izikolo lezi ngezethu. Ima-mines la ngawethu. Lokho ngokwethu. Bafuna ukuthi kuthiwa lokho ngoka Mr. Zibani. Njengomunye umuntu engade ngilima ku-Kennel umoyo eplazini lakhe ngale. Ngimtshela ukuthi wena usozumbhadala. Mina into ongayenza kuphela ukuthi ngilime lawe osokunika ipercentage seba sivumelana ngayo. Ngiyalima ngale ngimenzela umumbu ngimenzele amatamatisi ethi omunye umama uyabuya ngabuthi hey emoyo uyalima manje. Ngithi wena mama umoyo uyalima ngoba umi lawe lapho umuntu olima komuntu yini. Kayiswelo umuntu olima yini khuluma lapha. So
ngase ukuthi amatamatisi lana ayechaywe ispider siyakhetha ke alade ngisemaketha aright lana ngibe sengivula umgodi manje wena sini Hawumine yanti Yeah. abantu babe kuye bezothenga amatamatisi kimi achaywe ispider imali ngithatha ngifake esikhwameni la ekhona anti ngubhushwa yini mina ngifake esikhwameni ngilala ngisebenza ubusuku bonke ekuseni ngiyafika nginika abantu ama-duties abasebenzayo ngisuka lapha ngebhawa ngiyangithola nathi wayele ibhawa bekathola nathi ethi kanti lapha ukusebenza into hayi yona anti ukhuluma ngomsebenzi asihambe yobona ukuthi kuyenzakalayo ngihambela into lokhu ngisebenza ebusuku mina uyabona into zakho okusolayo kuphi abantu basebenza nampa le mali futhi kabaholisi ukuthi imali yakho kayikwani itennis so into wena le ezikhathaza ukuthi as long as you are going to work for other people you will never be rich and akula not even a single person okwatwa lo usenothile ngenxa ukuthi ube ngudokotela ube nguteacher ube esithini akula umuntu onothayo kuphela khathesi ngifuna ukutshela mina ngilabantu khathesi abagebha igolide mina nje bonke inhlelo uyangaligebha igolide lana ngiyabaqhumela kodwa mina ngaqhumela okungcono uyajafu into ngidlanini nayo ngoba lami ngoba wena nxa usebenza 8 hours normally i4 hours ngize zakho layo umkhiwa wakho lo lemuli yakho the other 4 hours ibizwa ukuthi surplus value because they're not being paid for. That's where abantu abanotha ngazo uyakubona khona ungagijimela ukuyaqhatsha if you don't want to be a slave you must be a slave owner if you fail to do that you are going to be a slave kangitsho ukuthi lingasebenzi kodwa litshengisa ingozi whether you are eku-broadcasting kumbonga into yena leyo zasala ulayo kuphela never be employed by anybody. You have got a head, you have got indlebe, you have got all your 5 senses. Think and make sure ukuthi kule nto ezakwenza uphile. This is why you don't have ama-inventors in Africa because umuntu uthi ngazalelwa ukuthi ngiqhatshe. Ana mbona uthatha iphithi mdala? Kuyenzakala jaka kunjalo but the majority of you are going to be ngene ezikolweni leti lanti ukuthi lifunda ukuthi liyeqhatsha.